Košarka je kao igra nastala krajem 19. veka i od tada se igrala na raznim podlogama, poput šljake i betona. Ipak, profesionalno se, bar u Evropi, igra na parketu od sredine prošlog stoleća, dok je u Americi to bilo nešto ranije. Iako prosječan posmatrač košarkaškog meča, što u dvorani što na TV-u, ne obraća previše pažnje na sam parket, njegova važnost za kvalitet igre i sigurnost aktera je izuzetno važna. Da bismo saznali kako se bira, kako se postavlja, a kako održava drvena košarkaška podloga, posjetili smo kompaniju Musculus, koja je jedan od lidera u postavljanju sportskih parketa u regionu, a koja je nedavno promenila kompletan teren u hali Aleksandar Nikolić, a nešto ranije i u beogradskoj Štark areni. Naš sagovornik bio je Mateja, i sam bivši košarkaš, koji je sada u igri, ali na znatno drugačiji način. Prvo pitanje za njega bilo je koje vrste drveta se koriste za košarkaške terene. Najčešće postavljamo u našoj regiji, što smo mi postavljali su bukva, jasen i javor, s tim što najveći primat ima bukva upravo zbog nekog tehničkog održavanja na našim prostorima. Jer hale kod nas, za razliku od ostatka Evrope ili Amerike, nemaju toliko novca za održavanje. A što se tiče, na primjer, Amerike, najčešće se postavlja u američkim halama kao gde se igra NBA, najčešće postavljaju javorov parket, čisto zbog kanadskog javora, jer je ogromno prostranstvo kao Kanade, koje je puno tog drveta. Inače, ne postoje neke velike razlike, jer svi ti sportski parketi moraju da imaju neki određeni sertifikat koji odgovara FIBA standardima ili NBA standardima. A da li postoji razlika u načinu instalacije parketa? Da, postoji i sad sve zavisi u principu koja je namena te hale u kojoj se postavlja parket. Kod nas postavljamo blue bat za manje površine, unobat za veću frekventnost i portable pod koji je na rasklapanje i najsličniji u beogradskoj areni. Ako govorimo o školskoj dvorani koja je neke manje površine, tu ide parket koji mi zovemo, koji postavljamo na blue bat, odnosno na najobičnije štafne, gde se traži idealno ravna košulja cementna i onda se posle postavi parket i to je sasvim okej. Imamo u većim halama gde je frekventnost veća, imamo parket koji postavljamo pod nazivom unobat i to je podkonstrukcija koja je, kako se zove, malo deblja i čvršća i onda odgovara više za profesionalno bavljanje sportom. Imamo i posljednju način postavke jeste portable podovi, kao što je u beogradskoj areni ili u nekim većim arenama. I taj parket se jako brzo postavlja i jako brzo se sklanja. U principu, 10-ak ljudi koji rade na tom objektu mogu da postave, odnosno sklone parket za 3 do 4 sata. Interesantna komponenta modernih parketa su i reklamne nalepnice, koje su umele da budu i uzrok povrede igrača. Nedavno je Unija igrača Evrolige uspela da se izbori za njihovo uklanjanje iz reketa. U principu, nalepnice koje idu na parket samo trebaju da prate standarde koji su dati kako na FIBA-inom nivou ili bilo koja košarkaška liga to posjeduje, znači da prate standarde koji su vezani za košarku, da ne bi dolazilo do klizanja, odnosno povrede igrača. Nalepnice, u principu, kad se postave, trebalo bi što pre posle utakmice da se skinu, što i odgovara, mislim, i tržištu, zato što nekad istu halu dele 2-3 tima ili neki tim ima više nekih sponzora. I u principu, po tome, zato se i stavljaju nalepnice. Lično, mislim da je bolje farbati, kako se zove košarkaški teren, međutim, tu dolazi do problema, jer kad se prekine saradnja sa nekim sponzorom tima, ceo parket mora da se hobluje. Takođe, važno je znati kako parket utiče na odskok lopte, na trčanje igrača, ali i kako reaguje na težinu konstrukcije koša, pa i tribina. Treba se obratiti pažnja na to da li ima standard za loptu, koliko lopta može da odskoči, da se vodi računa da parket nije suviše klizav za igrača, da se ne kliza ili da ne zapne noga, znači da ima nekako normalni raskorak prilikom trčanja. Obraća se pažnja na težinu, pa se često ti koševi koji su jako teški, imaju oko tonu, pomeraju po parketu ili imamo tribine koje su isto jako teške i onda one nekad ulaze u teren zbog publike. Znači, to su te neke sitnice koje u principu ljudi ne obraćaju pažnju, jako su bitne zbog očuvanja parketa i samog kvaliteta parketa koji može da iznese celu tu priču.